Конечно, Ливерпуль бьет их, история синема Бакара наверное вышел. Бо мы бьем сериями до Лиги Чемпионов. Joy jurnalistov intervyu megirana trener. Hamma joyda stoshda treningda stadion o'ynayapti. This is where Jurgen Joy komedromadagi. Trofey for Galona Liga Chempionov. So, welcome to one of the most famous and iconic stadiums. Yeah, it's down that area, down that way there. The house. با شما هستم تاجین بلاگ. امروز ویدیوی ما درباره اکسکورسیا در استادیوم لیورپول یعنی انفیلد است. ما قدم زنان میرویم به سوی استادیوم انفیلد اکسکورسیا. امروز سیمون میکنیم این همون انفیلد گفتگیتون. انشالله در کانال میگذارم تماشا کنید با ما باشه و لایک و подписаться канала فراموش نکنید. اینجا کاساوش بدایمون در خط استادیوم استون ویل منچستر یونایتد کاسا ندیدم. اینجا در کاسا داشتیم. من ندیدم در اونجا نکی. در استادیوم لیورپول بوده کاسا. خصوصا نزدیک میشیم. لیورپول موزهش ده. نه 6 لیگ چمپیونایی که گرفتگی آیشون همش معلومه. نه. موزهش خصوصا می‌داریم. Liverpool, целая история, эпоха истории. Ага, красота.
Xavi Alonso'dan legenda gazetaga. Liverpool'da bat ay Liverpool Real Madrid raftaga. Steven Gerrard 2005 Liga çempiyonu giriftaga. Kuboqi Angliya giriftaga. Kromi çempionat Angliya. Vale. Diğer hamaşa giriftaga ma'lumot Kuboqi giriftaga shuncha. Vadi Steven Gerrard raftan ina. Çempionat Angliya giriftaga. Без Steven Gerrard. Kapitan Steven Gerrard nabud Henderson budur. Çempiyonu giriftabdan buat. Henderson. Peki Gerrard nabud Gerrard. Вот оно. Главный. Yakmin. 1978. 2005. 1984. Главными дают дуру 2005 грифтаги шуна, а Истанбул 2009 Мадрид. Конечно, Ливерпуль биоихали история синема накарана вышел. Бо мы бьем сериями до Лиги чемпионов. Основной дает дуру 2005 Истанбул. Madrid da zorimizda. Klopp, veliki Klopp. Hamid. Omadim Liverpool, sınmat edin. Meryem Dalshi. Dalshi. Конечно, без Шевченко намешала. На Шевченко. 2005 Liga çempiyonu girifte buldina İstanbul'da. Конечно, без Шевченко намешала. Целая история. Liverpool. İş futbolkaya Madrid'de zorimizda. Finala girifte budanko. Na Barcelona kati. Tottenham kati. ولی historie Liverpool بخوته به حد